I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji, from Monetake Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about in Mbula FM. Setsan. Nadango Leonard Tulip, au what you to go in Ba, and the Talita na Parong and Mbula FM, but it never do a ser. Mbula FM, number 2 and ser. Ni sambulu binaka se koyongo na bagale leka ni nonda tukutuku na bongende ndai ena yandra batiko na nonda mati valu na nonda bagarau kina bendi ni lebu ena mbaki meongo tukuna komanda ni RFMF o William Opoto kina FBC News ni siaga ni ndona ka menda lengataka ena ngaunongo karto na yandra batiko na bei ka kede e ado ena nonda bonua e saliu takatiko na tambana ni obisa na kena maroro ina mbula sautu ena nonda tikutiko ena nonda sabanga na mata kina bendi ni lebu ina mate valu ena baru takana bebuke peirato na obisa ena raida na mate valu mena enrabi binaka na kena boedori na nonda bendi ni ena ronondolu tinakawalu esa kere na nona boedengu o latileta ngoro na bunilewa ni South Pacific Stock Exchange tukuno Dr. Nur Bano Ali na chairman ni matambose ni Stock Exchange ni dhala na nona wilika na dingdingi o ngoro ena Fijian Holdings Limited A-Class Shares. Tukuno Dr. Ali ni sa sulia telang ngoro na nona ibola ni boedengu mai na nona tutu kasa dingoma na matambose ni kambani esa toru bagata o tiko o Krisika na Rain na tutu babun lewa ena loma ni tolu na bula mayongo me adoba ni dingita kiendua kina tutu ongo. Sabagareda tiko Australia so na ngoni sala mena buke biti ene tutu ba presidente ni mbose kaboto kai na Conference of Parties kana boedori mai bon chamani tuku na minista ka bengarabe na Pasifika o Conchetta Fierravanti Wells ka amai tiko na songo ni bwana numi beir na bolengai na tangilamba Winston ni solietu na nona bito koni kina mbose ni COP23 porota Australia tolu sanga $5 milion ena taka ni bogadoko ka sa tu bogarautu mena bebu ketalanga ena be talno ni be sau ni raki elima na rauna tani na yaya ni bogadoko e baka o Australia ni otina tangilamba o Winston kinangito ena maki mena bangarai o irna nonda do be badu ena taunda ku ni be korlelebu ke ira na tiko mena be yatu enu tu bakata katiko na isongo ni be badu ena wase loma ni na boedur tiko e bida bata na be badu ena mbakiongo ena ngandrebe so na do be badu katiko be ira na talendi mer na mai boitabi ena mbole tu e matandra done wilwili e ni do be badu karasa mata takoti na nondo bonua era kuni mai na taunda kuni be korlelebu kasyanga beira na yaya ni treni ia etiko beira na talendi ni be badu ena boedur tiko endo na songo ni be badu en moni madongo kana boitabi tu kina o Winston Hill ka mata takibiti en Rio Olympics mai da bekir na boleleka ni no de tukutuku en kene kuri reunion sema en station na Radio Fiji 1 kina Mbula FM ni boeding naka sa arnayanda oya wo chone rut kile bai buni moli rakita kira sa ama pinakantin na dawa ama na Radio Fiji 1 tolong ali bada penenu makaya machona bentarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 sa Dubai Beach oya wo lavini nambuli mena Simba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalang ko police matawalu susunemba ang bulabat mai Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN